I pozdrav svima ljudi, dobro došli u moj novi video. Ljudi, u današnjem video imamo nešto novo na ovom kanalu, a to je gledanje strašnih horror videa na TikToku. Ako vam se bude svidio ovaj video, mogu da napravim lagano serijal, tako da lajkujte ga, subscribeujte se na kanal, opalite to zvonce da vam izađu notifikacije kad izađe svaki moj sljedeći video. A mi bez imalo doglačenja idemo na prvi video. Evo nas ljudi, u prvom videu koji ćemo da gledamo se radi o, koliko sam ja primetio, pa sedi na terasi i primeti senku koja se kreće. Ne znam baš dobro da objasnim, ali sami ćete zaključiti po videu o čemu se radi. Ljudi, ja ne znam šta se radi u ovom videu, tako da stvarno ako imate bilo kako da objasnite ovaj slučaj koji se upravo desilo, koji ste upravo vidjeli, napišite dole u komentare i šta mislite da li je ovo istinito. A mi sad idemo na drugi video. U drugom videu se radi o tri devojke igraju karte ili šta, ne znam, baš ne vidi se dobro sigurnosnih kamera, ufatljeni su na sigurnosnim kamerama, ali odjednom neka nevidljiva sila počinje vući jednu od devojaka. Bez imalo doglačenja, vidite o čemu se radi, ja imam samo to da kažem. Kad ste ogledali ovaj video, ja stvarno ne znam o čemu se radi ovdje, ali očigledno je da neka nevidljiva sila vuče djevojku, tako da recite mi dole u komentare da li mislite da li je ovo stvarno. U trećem videu ljudi se radi o čovjek ide da provjeri svoj tavan, otvori ga i pojavi se neka čudna figura. Bez imalo doglačenja vidite u čemu se radi. Svajte. Vedi, mogu. Adali. Kad ste ogledali ovaj video, vidjeli ste kako je ta neka čudna figura izašla iz plafona. Stvarno ne znam da li je fake ili stvarno. Ja bih volio da sam tako da napišete i to u komentare. Za sve ove priče koje ćete vidjeti napišete dole u komentare. Ja pa priču ove videe koje ćete vidjeti napišete dole u komentare. Da li mislite da li su stvarni i šta vi mislite. Tako da ljudi, u četvrtom videu za danas imamo znači ženu koja je ostavila sigurnosnu kameru na krevetu ili nešto, koja je snimila čudna pomeranja po kući, znači ne znam kako da objasnim, tako da bolje vi sami vidite i prosudite o čemu se radi.
Ljudi, kad ste vidjeli i ovaj video, znači, meni mi se koža naježila kad sam prvi put vidio ovaj video, bukvalno, sve se pomera. Meni to da se desi, ja bi bukvalno zapalio cijelu kuću. Ja bi cijelu kuću zapalio, prije bi živio u kontejneru nego na mjestu gdje žive duhovi. A sljedeći video, ljudi, sljedeći video, 5. video za redom, bukvalno me naježio do gole kože kad sam ga prvi put vidio. Znači, znate one sigurnosne kamere koje ocrtavaju crte? Na tim sigurnosnim kamerama su se ulovili crte, ali nikog nije bilo ispred. Čovjek koji je sve snimao je pokušao da udari te nevidljive sile ili šta već, ali nije uspio, samo je to prolazilo kroz njih. Tako da, bez imalo odvlačenja, vidite u čemu se radi u ovom videu. Nadam se da ste vidjeli u čemu se radi u ovom videu. Ljudi, ja kad sam prvi put vidio ovo, cijela koža mi se naježila. Tako da, pišite mi vaše utiske u komentaru, lupite like i subscribe, a mi idemo na 5. i posljednji video za danas. Za ovaj video našao sam i samo 5, ali ako želite da se ovaj serijal nastavi, ja ću naći još više materijala, još duži klipovi će biti, tako da mi bez imalo odugovlačenja idemo na taj posljednji video. U posljednjem videu se radi u sigurnosnoj kameri koja očitava neka čudna očitavanja o kuhinji. Varda je to poltergeist, izvinite ako sam pogrešno izgovorio, malo je teško izgovoriti. Poltergeist tu koji varda pravi neke nerede po kuhinji, ne znam ja, neke se police pomeraju, sve, tako da bez imalo odugovlačenja vidite o čemu se radi u ovom videu. I to je bilo sve što se tiče ovog videa za danas. Nadam se da vam se svidjelo. Ako želite ovaj serijal da se nastavi, slobodno lupite subscribe i napišite u komentari. A mi se vidimo u sljedećem videu.